ibwami bakagira igikomangomakazi kinameze nkaho kiyoboye cyitwa Lionel. Umukinnyi akinira ikipe ya FC Barcelona, n'umwana mutonya w'imyaka 20 muramuzi bamwita Gavila, ariko mwe mukunda kumwita ngo ni Gavi cyangwa se ni Pablo Martini Paez Gavila. Abenshi bakunze kumuhamagara ngo ni Gavi, natwe twese tumwita ngo ni Gavi. Uriya mukinnyi w'imyaka 20 ukinira ikipe ya FC Barcelona akundwa n'igikomangomakazi cya Espagne ku buryo kitajya kibihisha, kibivuga ati ndamukunda mumunzanira ndongore tubane nk'umugabo wanje, azi nawe ubwirongo igikomangomakazi cy'ibwami, nawe ugiye kuba nk'umwami bwami, ubwo tayari ubabaye umukwe y'ibwami bamaye umwami. Uyu musore yaramwangira aramubwira ati iyo mikino ntago njya nyikina, kuba nakundana nawe twakundana, ariko byahita bitangira gukumira kariyeri yanjye, imyitozo yanjye, ubuzima narimbayeho. Uyu musore yaravuze ngo nakagukunzura igikomangomakazi rwose, uri n'umukobwa mwiza nawe wakawanza, ariko ngiye ngomba gukunda football kukurusha. Uriya mwana ubona w'imyaka 20 Gavi yanze igikomangomakazi buriya cya Espagne, yihitiramo gukina ikipe ya FC Barcelona na n'uyu munsi. Ifuze ngo uyu musore Gavi yanze ubuzima bwiza bworoshye buhambaye butazagira icyo bumugoraho, aburutisha mbega yanze kuba igikomangoma, kuko iyo urongoye igikomangomakazi ubaye igikomangoma. Yanze kuba igikomangoma muri Espagne, ahitamo ahubwo kujya gukinira ikipe ya Espagne ku myaka ya 20 ajye kurya ibiceri yavunikiye. Yes, ubonye rero na undi yitwa Pablo Martinez Paez Gavila, akabazwi ku izina rya Govi, akaba ari umukinnyi ukiri muto ukina mu ikipe ya FC Barcelona, ndetse akaba anakinira n'ikipe y'igihugu cye, igihugu cya Espagne. Uyu mukinnyi rero ni umukinnyi ufite ubutwari budasanzwe mu kibuga, ukabona yuko ari umukinnyi utanga icyizere cy'ejo hazaza cyo kuzavamo umukinnyi ukomeye cyane. Mu by'ukuri niyo urebye ukuntu yitanga mu bituma abatari bake bamukunda cyane, kugeza rero naho igikomangomakazi cy'umwami wa Espagne Lionel cyaje kuba cyamukunda cyane, bikaza kurenga kuba cyaba ari umufana we, bikarangira havuyemo n'urukundo, bikagira naho iki gikomangomakazi kirwara indwara y'urukundo abenshi mukunze kuba muzi nka amour. Rero kugira ngo tuba twabasha kuba twakuramburira iyi nkuru ubashe kugira byinshi umenya, ndagira ngo ngusabe ukore subscribe hano kuri Magic Media Rwanda, kugira ngo amakuru yose tuzajya dushyiraho agiye akugeraho 5 kuri 5. Nkuko wari ubyumvise neza rero, uyu musore Gavi akaba ari umukinnyi ukinamo hagati mu ikipe ya FC Barcelona, ndetse akaba akinira n'ikipe y'igihugu ya Espagne. Akaba rwose ari umukinnyi ukinana imbaraga, ubwitange, akagira n'umurava uhambaye cyane mu gihe ari mu kibuga, kandi ikindi mu by'ukuri iyo ari mu kibuga arakina akitanga ku kigero cyo hejuru, akaba ameze nk'umusirikari uri ku rugamba. Uyu mukinnyi rero arakunzwe, arashimishije, kandi mu by'ukuri akina neza, ukabona yuko umupira ari ibintu biri mu maraso ye. Iki gikomangomakazi cy'umwami wa Espagne gikunda gukurikirana ruhago yo muri Espagne, agakunda kwirebera imipira igiye itandukanye, ndetse mu by'ukuri akaba ari umufana w'uyu musore Gavi, ndetse byaje kurangira iby'ubufana bivuyemo n'urukundo. Byatewe n'iki rero? Iki gikomangomakazi cyitegereje ukuntu uyu musore ukiri mutoya ku myaka 20 yonyine amaguru, ndetse mu by'ukuri ukabona yuko iki gikomangomakazi cyagiye gikomeza kugaragaza ibitekerezo ndetse n'amaranga mutima ye kuri uyu musore Gavi, uyu musore ukinamo hagati, kubera yuko yitwara nk'umusirikari uri ku rugamba, kandi nanone iki gikomangomakazi akaba ari umusirikari ukomeye hariya mu gihugu cya Espagne. Iyo Lionel rero yakomeje kugenda avuga yuko uyu musore mu by'ukuri ashimishije cyane kandi akina neza, bitangira ari ukumufana gusa, nyuma aza kugaragaza amarangamutima ye, amarangamutima y'urukundo aramutamaza, aza kurwara indege cyangwa se arwara indwara y'urukundo, ayirwarira uyu musore ukiri mutoya ku myaka 20 Gavi. Biza kurangira naho papa we cyangwa se ise abimenye, ndetse aza kuba yahamagara uyu musore ukiri mutoya ngo agende yegere agera ibwami, kugira ngo abashe kuba yaganira n'umukobwa we wari umaze kuremba kubera gukunda uyu musore ku kigero cyo hejuru. Uyu musore rero yagiye ibwami, araganirizwa, aganira n'umwami ndetse aganira n'umukobwa we. Umukobwa we asa kuba yagaragaza amarangamutima y'urenore, agaragaza amarangamutima, amubwira ko amukunda kandi anabikunze cyangwa se anabyemeye babana, ndetse akaba yaba umuntu ukomeye nawe akaba umuntu ukomeye, agacungirwa umutekano, dore yuko
iyo uturuka mu muryango ukomeye, umuryango w'ibwami, birumvikana yuko agomba kuba yarindirwa umutekano, akarindwa umutekano ku buryo buhambaye. Urumva yuko mu gihe yaba amaze kurongora uyu mukobwa w'umwami ntabwo yaba akisanzura ngo agiye mu by'umupira w'amaguru nk'ibisanzwe, kubera yuko abantu bakomeye n'ubundi baba bafite ababarinda kujya aho abonye hose, ni ibintu biba bitagishobotse. Uyu musore rero yaricaye abitekerezaho ndetse aza gufata icyemezo cyamenyekanye cyangwa se abantu benshi bamenye, ndetse bamara gukimenya abagatungurwa bakavuga bati ni abantu bakeya kuri iyi si bashobora gukunda kariyeri yabo kugera naho banga kuba abakwe b'ibwami cyangwa se yanga kuba yarongora umukobwa w'umwami ndetse ngo nawe abe umuntu ukomeye cyane. Uyu musore rero we yaje gufata icyemezo abwira umwami ndetse n'umukobwa we ati mu by'ukuri niba nshobora kuba narongora uyu mukobwa Leonore bikaza kuba byatuma bibangamira kariyeri yanjye y'umupira w'amaguru, ntabwo ngewe ariko mbibona, ndabona nahitamo gukomeza football. Niba mutaritse ngo uyu mukobwa dukundane mu buryo busanzwe nkomeze na football, nawe no kumureka mu by'ukuri nanamureka nta kintu byantwara, ubundi nkagenda ngakomeza kariyeri yanjye y'umupira w'amaguru. Ibi nkuru rero yaje kugenda isakara ku mbuga nkoranyambaga, abantu baratungurwa cyane, barumirwa, baravuga ngo uyu musore ntabwo asanzwe habe na busa. Kurangira urukundo yamukunze waruciye amazi, biza kurangira amukatiye amwihoreye, niyakomeza kuba yakundana nawe akomeza kariyeri ye y'umupira w'amaguru. Iyi nkuru yaje gutangaza abatari bake, baravuga bati uyu musore ntabwo asanzwe, uyu musore arihariye mu by'ukuri. Natwe rero twe twavuze tuti reka tubashe kuba twakugezaho iyi nkuru y'urukundo hagati y'uyu musore Govi ndetse n'iki gikomangomakazi Leonore, kugira ngo ubashe kuba wagira byinshi wayigiraho. Ndatekereza rero ari amasomo ukuyemo mu gihe watangiye inzozi zawe ukagira ikindi kintu cyabasha kuba cyazivangamo, yaba urukundo cyangwa se ikindi kintu, biba bisaba ngo ubashe gutekereza, ufate umwanzuro utagendeye ku marangamutima ahubwo ugendeye ku kuri. Nanjye rero ndagushimiye yuko wabanye nanjye muri iki kiganiro, muri iyi nkuru nziza nagombaga kuba nakugezaho. Mwibutsa nyabuna ukore subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo aya makuru abashe kugera ku bantu aho baherereye mu mpande zose z'isi. Wibuke nyabuna, wibuke ukoreho kuri sabone hano kuri Magic Media Rwanda, umuyoboro mwiza cyane, umuyoboro ukugezaho amakuru meza ndetse umuyoboro ukunzwe n'abatari bakeya. Mu by'ukuri ubona yuko tugenda turushaho kubagezaho ibiganiro byiza, kandi natwe twiyemeje kutabatenguha. Igihe cyose tugomba kubaha amakuru meza kandi yizewe, twakoreye ubusesenguzi, twakuye mu mpande zitandukanye z'isi. Reka ngushimire nkubwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.